Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Ko kore ke u hufanga mo he tala malo e whanua, ka mai ngahi tala whakatapi ko tō pēk wha o atu pamihen. Talangata e te au whai ki tō mama o ka ata mo e whainga maari e koni, ke o atu ahe mo polokalama ko ia whatu whanua fo au ke weekend, malo mo e tau mao e
fa koini malo nga we be mi apina fa ta be ku ngo le ya te ta polokala marketing motor pe me Facebook pe te ke la fa no ta polokala motor ki share to pe polokala ne ngona ke le ta polokala we ko si ka ko weekend ma o fa nga mari I honi ko foki mai ki nusilani pe ku lawa ke ma mo fa nga mari fa fonga ku ne lawa foket mo ya ki tongana ke lawa ke fa hoko ai fa tala no ke te I honi I he hoan fe kolota ke tata lere I pafunga paula piven pikala malo ta ma we pongpongini piven pa malo nga we pe me tongana mo fefe hak tongana pa fefe hak nga we me hena malo ma ho male kole te bigi hu fa te pe fa ta ko na ku turi mai foke kamata fale ale na waki I mai no kamata tu site ana to tolo mai gania to kamata benas ai mau tu ki hoka te monite ke hoka ya asinita oku ya le pe sunwan aku ai ko lau ga dai lava foke ki malolo ki Celesti America Oi que repe weekend o si mere uku ki mautori mau kamata ni afina la pe mena mau nei mau tala noi I penega gilava se a manga swinga mali na ku fa mo tu ke mau asini take ta fa ki ka mau dress me he aho na mau malolo ai me aho mau risi me na lai ngai me na hoko he phone one na jo don ke mau la ku mai pe o dress me ko ya ka wa issue ko ni ai reserve bank ko tu ko la ko ai reserve bank mahina tolu me o se tau fa pa ai ko mahina tolu me o se tau fa pa pa ke fa hu mai kau tare kita ai nau reporti ke tau fa banko ya within mahina tolu ya ya go rock fainga mali pe ko ka pau lo to malolo fa le ko ne ava be fa le pa ke te pile mai minister pa ako issue fo na o ke ai issue eta hai forum po na malolo fo ba la fi hai forum la ngai complain mai be ngai private sector na hanga teu no ngai accommodation yo tali ko ke me na ke ngawe ke puranga ana usai no ngai fe mai no ngai issue pe ange ko I kai ke ia ha budget na allocate mava ke fatongia ko ya ai na ele vai fa am ke na ha fa mapo mai fa mo le me ko ni ko issue ta ko issue gon me kau atai fi mali ne afio o na imagino mai he foi va time go o se malolo o kai ke fi mali ne afio ke falere kono hosi ko forum mo ngai be ke wa be ke wa puna lulu tai ke stress o mea na o hak o kai fo ke mafatu ki tu ke mea ko ni ba u hinga le de wa ai fo ka na mau fai ko kupta hawa o mau to ni o fare a be fai fare area ho na tu ku ingata ke whakahoko implement ai ko foi rea fa palangi go no implement ko foi fekau ia ke implement ai for fekau o me he taloni ai taha ngai fekau ke tu ko business ave business ke ngai foi sector la he me ai o ngo yo tu ko ta makla me yo manaki te mau mai pe o kamata la hanga no me mea o foko he fonu ai ai kana o fai be ku kore ke se aba
o fa ko mai se ai tuanga mai whainga maari he monite. He na wanga uri whea ai isiu koe panke ki he atakai o e asika. Koe asika whoki nai whatau e fuwaka. Ta koe fuwaka ku popo. Tau pepe, tau koe penauhanga o vali e fuwaka. Penauhanga o whakawhi ia te ne awhio. E ne hanga huwhi fuwaka. Ta koe whakafunua loto mai pe mei tua. Whakamatamata lerei mai pe mei tua. Ta koe disaster ia in the making. Koe ku manawasi he panke, koe kakai ka taupen. O ku nā mai o vali mai e foi piksa kehe. Natula ta taupen pa moe asika. It's not a reality. He kohono moni solo o whainga tā ke taulawa sio. Anga whewhe ke nau isolate panke me he ngahi tunga whaka ekonomika e whanua. Koe exchange rate, koe interest rate, koe totongkoloa. Katoa u cost of living it's o safai kakai. E anga whewhe ke nau hao tara mai nau isolate nau tupu nau to. Waspa nau wahi po nasi. So those kind of things o koe issue na ko amanaki. Ke pay attention ki ai kautaki e whanua. The devil is in the details. You now pay attention to details. E ke kausai be e toki e nau te mau doktari race u mea koe ni whalearea next week. Ke au ke o mai hamea ke oe hoha. Rahi a bita whetu taki mai ka au ke u isi ue ni. Ana race be he sea po. O si i whako mai sea e toko mai ngofu hai moni te. Ai foki e pipeni ko tu ko to pau de ta pehe hanga ko whakatala no ke whai ki he Tonga Reserve Bank ke panke pure. Ai ko ka venga ko i he nau wahe ponasi ai ku nau tamai foku wai na fu tupu lahi au pito. Pe ai ma nau wahe ni mamano po hai wahe ko nau whai. Kana usio hifo o i he ngahi o ngongo tuku mai me tongana. Koe hopo koe na e whai koe he whailo koe he kau tarekita pe koe pure CEO mo mea o e panke langa whakalaka. O nau hopo koe mo kau tama koe he Reserve Bank. Oku iai hao mao ki he tukunga koe oku iai hopo koe ia koe oku mooni oku hoi ai Tonga Reserve Bank. Oku malo he kau tarekita ke whafoki mai CEO ki he ningawe. We, ka takpe, ka inga mahalo ko tiu ki motu mai laini ai whafofonga. Ka ko inga ko tiu pe, e piwen na ongo to pe ku e whatano? Iyo. O hana moni ke koe anga koe mahino aku ia koe te ke maawa whamatala ka koe mahino koe ke natula e mea koe hopo. O hala ia ke pe wini e. Ko au mo anga whakau ko e natula case ko e ni mahana i kore he panke whalakalaka halin tu besiu anu whakailo. Mahal ko me na i tari hala whakabe ko tari wanima miliona kwa. Kake ongo tonu ya he atakai whakamawanga. Ko au ko mahino mahal na e whahuha application hango fua ke na wanga whakahilo. Pamal ko me na tali. Kau teke ke whaha hopo ia ke nau iyo. He kohona moni oku lahi pe isiu. Isiu whewhera lawe. Pea moe pange whakalakalaka. Ka koe ongo pange lo aku responsible ke ai minister apa me kabineti. Koe tunga whainga tae no ku iai, he kono inga, koe o kuna tariu i lo ua pe ongo pange koe ni ke minister pa anga pe moe kabineti.
he kai na lava fai ha mea ka leva ko endorse pe me he minister in terms of ngai policy mo na mai fai tutun sai na ia foki ko foi isi we ko na ia foki pa de mo fa manatu ke lere ko patseti na fehu ia tuunga sustainable panke he ngai report na o so mai be me he reserve na mau eke pe o kuiai ha paanga o kuto o ave ke panke na itali gai e pare mia I fare area ko japa ko ahoni ko fano ko ave panga aya ko fahinga palpare ma fogeni o hokoi go ho hau ine afio he kai ke fagalele fonua fatatau ke lao kau foke mea fokia na ku hanga muy he ko kaveinga na al moya ke va henga ka pa bolo to ke pure ilele ko to fola go ine afio na ne pe ke faka pa pau fa moreki ai tu hau fonua ke interest ai kakai national interest pe muy fokela ai ko umea ko ni kai ke ono sai ko fa ko mai pe ngahi ka mai ku fela lave ke ai ngahi me ke ave ke fare ale ake ko me foke ta he si o ni me go ni pena te vi ta rei pe ke ka me mi pa mo se ania ke na hanga fatonga ko mafai go a ene afio ke ne fili executive ki mo go wa no ngo fulu pena me fakalere pe he pare mia mo pure anga taki holo e fonua ko foi relinquish ko ne afio na kai ke ne ave no mafai go ke pare mia na ni o mai no mafai go ki fare area ko tu go ko puni mata ko pula ki go ko ni sutone ke fenga we aki pe atariu I mai a executive ki fare area la hinga himea ko hanga fatokanga o hangi ni o fenga pe ke ma ke ma motu a pe ka minister hangi ko na tolu ya o pure hangi ko na tolu ya na fai tutuni o make decisions ki ngahi fai tutuni fonwa o me ko ngalo ya na tolu they are only the executive que now winga ka they execute ai me autari fare area ko finua lugo ko ni sudone be ko me e tu un he fare o me ai fai ka minister ai now execute a decision pe ko ha endorsement to ha prove me fare area he ga ye now hange ko ni dia fare la ko to ki lo be ane o mama o te pare mea ne hafte bene o ne folau ki palau ke o piti ke hosi tonga ne sipoti hange pe ko hosi ko e forum ai ko kai ka toanga ia ko se na e ke ko ki se a me ka no pele na tautari ane fe fakaku ke tau piti ke nga ke toki o e pure anga o execute a decision ai to don't give up ai ya go chain of command to don't give pain how e pure anga e na tui e to don't get tau piti na mai leva fa hu mai ki fare area o mai o fenga ke convince fare area ko hono house sipoti o mai I national interest ko e le fa lu fu e fonwa pero ne tali go fare area pa nauto go va piti so ke tuonga go gui ai taimini na ona to whakamore o piti fe ga ba e ri che ke fare area o hange go rak piti go gimoa ai ka to e ume go ni solo te o si ni mo pe te whakaukawa tu o ku kai ke pay attention se kauta ki ke details ai gi me na mau hanga fatonga ni asi
Kaya again come back ke me kon go lao say are not paying attention to the details. Koe o time na o mai ai ngahi report me commit lao. Pero ko lao ai report commit lao. Ko fare mai pau ke lao tu o ai lao. Pero voti paloti patok fahi foge commit kakato. Sai amana ki au ko foi lao go no lao e lao. Une lau mai kakano ai lau. O vale pia o fatok ai malo ki au ko toki fo mai ni foi process ko ini talo hugi fale ale. O fega foi lau to waia o fa no ata o ku. O foi lau mai be foi heading ia. Ai ko foi lau ko lau ki he falere ge amendment ki he whamawanga lahi. Tanga tali ai. Ka koe foi process fa koni suton fo. Pa au hangare ma reisi. Ko ni mano koni suton de ni hanga tala mai ai ke lau tu tolu. Ai kona fare ho parangi koe o kune refer ge foi bills foi bill ke read o tol ai ko kwang ho fa go foi heading e bill ko foi bill ai go na go fa ga ai ke lau e ton ke lau mai kakano ai go anga si o me ko ni sultone ka ha no uhinga kono hinga ke whanongo ke kakai. Tau hang whako whakawhela we i ke context ke atakai koe me he wanohong fulu. Koe ui koe toko lahi taha o whare are au whiri he kakai. O wai rewe mahu inga ia ke mahino i he kakai ai me au hoko i whare are. Ange koe lau, whau ngoi. Ai nau pehe rewa. Ka paul koe ngāue koe whunga nene ngāue ki mua he ke whiri he tui mahal uhinga li rei pei. He ko habe na umena fai duduni follow ai kakai. Ta ko nu fe ma o ke fili mai kakai ka utaki. Ai na do leva ke lau ya. E lau ke fano mai kakai ko foi lau ko liliu. Ko foi lau ko ke tau final do me to fili sula. Me be ke na lava yo fa fu ai pe ko hai fa fu ke na do fili mai. Ai na uhinga be. Kai ako kuango fatonga igo foyanga maheni na mai pakai get now pay attentions la helpita kauloya mo kau hai mikati na na fitu tak mane o na toki hanga muy mai foi me goya o mo oni ai me na ku raisi ko tau hanga no ai fangi me kako tari hese ake o ha amendment ke diri kage kako no whakafofa pia o hono tala noai he funga te pire he maa inga isiu mo mahu inga ia ke maa mai kakai koe ui koe ultimately ko nau tolu nau whiri mai ka whafongi whare Koe piven ko tu unga ko ni ku yai ko ni ku mahina ka te whamatala ko ni ko ke o mai ki whare area. Kau ki foki mo ke tu unga ko ni ku yai ko panke pure. Ko inga ku o ki fe ilo ki he ta whaaki ko yai panke pure. Na o mai foki he tau ki mua. Koe tupu no molo ko whai he panke pure. Te mei koe oskoe tau he anga maheni ko he whatonga mai. Mimi i tolo miliona, ua miliona, wha miliona. Pe taim tōna e whetongi e kau tare kita. Hua tuki ai ta moiaki o ko Wanapure pe a latu mo flet severe ku ha. Na koe na ulaki report ke wafe ua tolu. Na e kaka pe e tupu ke panke pure ko mao e no ata. O alake a taha wha po ni ua miliona na ufuaki ko ke pure anga he na konga koe na utupu. Pega o mai ni ke tau ni ku hiki hake ia na ufuaki na dole ua 5 miliona. Kona na pehe koe palo ko fua koe tolu 5 miliona. I he tau ni.
ko fe ui ko ha e business ang okay ma o ha e business o uhinga le fu puna maalunga pehe e paanga tupu ko e pange pule o kuna te tana ki lahi ange he koe ke usiwa uia hange ko murini te ai mga hipange ia ku fihange au la ko me ko upange pe tonga na ko BSP pe ko mahalo me ANC o koe ke loko lahi e upange i tonga na he mau pe ke lere PMF pe kai ko hai e business o fai he pange pure o ku makape ai e tupu ia me langa maheni ke 1 miliona tolu miliona makape pe ia o me ia o ko no tolu 5 miliona ka ko fa o te ai ma business ke ko pange pure ko lahi pe na tupu i foi tau e ua ko ni o tau si tau ni mata ko ia e solo ko fe hu i fokia ai go na matunga ke race i falearea ke o mai ange famatala ko estu huai he me apango solo ko yo amana na ku film na ku fokia o ne afo fanongo i le ago na fai he ko na mo le na fai go he se pena ku amanaki te na hanga kereri fai mai faka teknikare he kai vare kakai faka estu wai una ma wai ta ko me ko ngo i faka ma pe hange una manuki e kakai o tamai go ola na ulotu ko pe na ton ke to faka kau i mahalo ke he ai go hange go lau mahalo na ko nga ko ui foko Lord Severe na ko to wa Lord Jesus Christ ke ne hanga o mana i mai ai go ka o fu fa ma bito ko na ne pehe na fehu ia i fare area ko au na hanga fehu ia i fare area ta gosi estu what paces oku asima he patseti e pei mai he reserve bank ai ka fa miliona he patseti go ta kosi ko e patseti ko te tau ni solo na ke asima me e mai me hange ni go ko na ke na ilo na tole ya hasili ni fakatu pake ko pa ku hanga fo ke kakai articulate na ko tila tulaxe pange ya ko na ma o kilo ta ni mai loto he kwai ke fo na tula he una dama na to ko na loto ka usia te kakai ya ke o kwai ke tu pure fonua ai ko no moni o ko loto nga fai ko moeka ke me ko di he ko fisi ko pange reserve bank office una finga wa ki va ofio pet o ko ma nga information ai pa ko kai ke pa ku ngari kovi pe ka we kusio na hanga ai ke haka mai ke haka mai foi atake kai ke mai asika haka mai foi atake but the reality ko disaster in the making ya ai ko ya ko fama ko na wala ko to va he profiti o kai ke tu ni pe he lao te chana ta ko me ko kai ha he ho ata mai ko po valu e la go national bank o ko ne o se hanga i pe he me go ta la mai kaya ha tupu ko fo nga inde mo hanga yo allocated tupu ku ta ha no o pi go la go ya ta la mai he kai fa ha va henga pe si me tupu ai ko ma inga bi solo i sio ke u me go ni ai te ke lava ho tau kautaki ke no hanga whakamahu inga e lao ko mai ke tataki aki. Ai ko lau maari ko na whakatu e tu poura ke konistu tone. Mo ene whakaamu ke ua te whai e te pure o whai aki hoto loto mo hoto manako. Kai whai o whatatau ke lao tohi. He koe whaunga pea e lava yo continuously improve tau mechanism system mo e tau lao ngā aue. Ka pau na tau mui he lao. He ka pau te tau mui he lao pa tau pe o iau e. Fo i mea koe ni ka pau te tau whai e mau he lao. Tau raki mono e lao.
So fahu mai mea ke mono kai tok fai. Ko enia tuku pe lao ya he feta kai bena dole. Great. Ai ko e biven ko nau tu ko ia. O fi fo ke fonua. E ngā ue nau fai ka pau o ku tupu tolu nima miliona he tauni. Tupu taha wha miliona, poinifiha miliona he tau ko osi. O fi ia ke kakai e fonua. Ka pau ko tupu. Ka ko uhinga foki ai whihui hangi ko e whamatala ku ke whai. Ko ngai na mao drugs i he pupange ko ni. E sai pe ka pau te nau tala mai ko inga ko e lahe ko tau no ene kakai. I he ngahi pange o nau no pe mortgage mo hafua pa ko totongi mao e pesete fiha me ke unga ke maha ngai whamatala ke makatungai pa ko uhingai ku lahe pa anga tana ke pange tau ni. Pe ko lahe pa anga mai me muri e vete pa anga. Tau ni na mahiki aki a pange au milion. Ko nga pe ke o fe ma fe kakai ke na ilo ko hai makatunga na e pesinise na fai he ku ilo pe kakai ai me ko pe hange ko fa matala ko ke mea ko mahino ko ni na wahe ni mafe ke tahanga au ko to pe pange pure pe ko taki pe na wahe wahe taki ni mafe ko whakarea ko ne fai he ko wana na wahe ai $500,000 ke wahe ke kaunga aue. Ko toki whakarea ia he ki tamai taha he kaunga aue na nau takni mafi. Ke taha kotoa pe he pange. Ko solo, tau ilo ka atoa pe, ko pau ko private enterprise. Ko hange tau pe ko kau taha ka ko ne 40. Paka pau aha tupu profit e kau taha koe pa pehe o una. Koe ui ko appreciate kua ngā ue te wahe. Koe. Pea uhinga lelei, ka pau ko kau taha koa na ne hanga taha invent. I mean, oku ne ouni. Ka pau ko kau taha e te kui. Koe National Reserve pengen e whonua. Koe panga tu hau ene ka kaina awe o kamata aki. Pea wahe kau ngā ue ke nau hanga o ngā ue i e ngahi fountain ko ia. Koe wahe ponas ko ni koe wahe ponas i ko pangkepe te kui. Koe fu paanga ia e whonua, paanga e entai tolo ke kakai. That is, koe au masi o whakatupu i tape usio ke ai noa ia he whonuani. Tane ne, kai ke. O kai ke o ke au, e solo ko uhinga foki ko alau ki whare alea ke na ke uhinga ko whia lako mo te kaimi he wha lahi olo ange ko fukau fie whahou eiki ko i whare e hoi la mahu inga i au ke pure i lere i tu hau e whonua he koe mea pea tene lawa i o whakamallohia e whonua to make sure ka au hono wahe ai koloa mo i kawenga e whonua ka pau e pure i lere ai ko sio o fu whakatupu ita he koe katoa koe foi line of command me he kovana ki he minister paanga o una walu pe o mate ke paremia koe ahoni koe aia ki au o kai ke o hinga lere i pe ka au ia tai whi maari e ne a whio paremia ahoni mana toi koe paremia ahoni na e moko ia e ne a whio he taimi koe na e kamakai o au peke poini e solo te utate mea gani. Ko hono whakanofo koe ki ai hua kawa meiriku. Ko hono koe ngahi whakatata ia e moko i e ne awhio ki ai. Sio o au peke ne whai hala e ne awhio ki he konistu tone. He koe ngahi hingoa tuku whakaholo pe e solo. O stu toni e konistu tone. He kai ke entitled ki ai hataha. Na i kai ke whanau i he wetlock, Māori. So ke whakailonga i koe na mokoi e ne awhio. Neongo kai ko hawhoha Māori. O kune kei awepe. Ka oku ta ofi mea koe ko ni sutone. Ka koe nea koe ki hao ni una tō ke. Pea mahino lewa kuloloto ange palparema.
sai ko fehu I le waia te tau alu pehe fehu ia ko ke tari he ka o we ke fonuan te tau alu pehe ke na hanga I pe pare mea mo ne afio o pehe ai ko ka o ku hoko pe kai ke tokoni ai hoko mai u mea goini palpare mai pange falaka palpare mai he ko nga na under his jurisdiction ai pare mea ya piven ke konga koini o ke ila pe ku hinga ku kawia o ku hangei ha personal attack he pare mea ai alu koni ke konga ko fana mari ko ne tu ko ni stutone o ku fuaki ko ni stutone ia ai mafai ke tu I ke ne frahua pape e ke ni hanga pe angi ha hingoa ki ha fainga taha pe o ku mokoi ki ai pe ko ha taha helai ne pe ko ha hinga pe ka ko ne tu ko e me ko ku ke lau mai ko ke uma ki ai aia o ku neongo no ange ai mafai ko ke tu I o ke tapu I pe helau ke ange nga hingoa fra no fo pe ki ha fana ko ha fana mai Mau kadang be ku lotonga motu mai telefonico ia wafofonga ko tui mahalo o ku ki mate mai interneti ko ilo ibe ku mo whakauka o ku lere pe mea ka mate atu ka moto ko lotonga mate ko toa pe ko ngā ko interneti ko ni wafofonga ki motu mai ko nga ni taha ko ke taulawa pure ki ai I internet ko nga ko ne mate mai before ke tau internet me tonga ko ne palolo ka kawi he konga ko ke tau si lava pure ki ai ko nga ke lama o whahoko ka nga ka ki mo ki taimpe mo ka ki to ki whenga nge ke whafonga ke to ki hu mai ko nga he ku o koe konga mahu inga hene ko loto ke ki whahoko ke tala noa he example ko na mai whafofonga it sounds like ke dea o ku hange o ku tauhanga o tuku hifo integrity o tau paremia ka tui ka context ko mea ko mai whafofonga ko tui o koe poini o kune o mai ai ka lote ke moki tarimpe ka oreva ke hu mai whakafofonga ki loto ke lava ke to ki eke ke ki whamalala ke mahina konga koe ni ko hinga ke context ko mea kune tala noa ki ai ka tatoki lava ke tau toki hoko atua he ki mate mai ene telefoni internet kau ki I tae peha ki whaihiwa ke ki I taimi kau ki I tae ki he telefoni ki ai ke ngā ke lama ke tau sio ange pe o ku he ka tau toki hoko atu ai ka ki I tae tau ki whaihiwa koni pe pokina piveni na motu foke ta tala noa he konga koni
example kona ke o mai. Koia. Kako uhinga koe teria na whakaukau e tola kako whea mai context ko for example. It sounds like oku ke hanga o tukuhi for integrity e pare mia ko nga he tafa ko ni ko kala no ke tunga whanau mari pe whanau i kai mari. Kake ki whamahino mange ho context ko ho whamatala ko nga ene whilawe i pa mo mea ko nukta tala noa ki ai o tā o ai ke konga ko ia. Te motu pe interneti. Solo. Io, koni konga mai. Koia. Ko poini ko hanga o hake ke uri emphasize oku uhinga oku mafa tuki pe mahu inga ai uhinga una fe hanga ia ahoni hena he ko tu ko ko ni sudone mo lao kere pe mo hoko hako oku ikai ke entitle hataha outside of wedlock ke ha hingoa pe ko ha ea pe ko ha fahinga That is a no I he koni sutone. Ka koe whakailonga e na mokoi e ne a whio ke sino koe ni. Koe hae hunga na whesi tua ake aho ni. Koe fwoi whehu i au toton ke whehu i he kau taki e whonua he aho ni. Koe poi ni ako hanga o hake. Mahina pito ai konga koe nuku ke whatala noa ke ai context ko ke whai ke hau tala noa. Koe harewa e tuunga o ku tau sio ki ai i he, o ku ta tala noa whuki na ta tawhi mai me panke pure. Pea ku ke tala noa whuko pe he, i he ne hau ko ia o ku iai ai whelai me tonu ia moe, me minister une toka ngā e ta whaakoea, pe ko ekpare mea une toka ngā e ta whaakoea. O ta umai ke uto ke koe ni. Pe umea koe ni hoko ku ke lau koe ko ni stutone. Hange ko tala mai koe, ai kupuna ke lau ma ane nai, o koe ke ngofua ke wahe, ai hakakai i he paanga tupu koe o panke pure. Ka koe na whoku os wahe ka ngā wek tutu uni he sea pe mo hai o kunen whai tutu uni koe ia. O kulawa ai umea koe awe ke whamauanga. Koia. Koe uhinga ia e kore koe ke ureisi. I he whare area he ko o kou whakaamo au ke whai e whakailo koe ia. Pe koe citizen review. He application file me he whare area me highest office of the nations. Ko haha no makatukunga. Na ko seni ki he sea. Taimina e hangai he Law Society o question validity hono appoint o e whakamaulahi afisi pia mo e nau Director of Prosecutor. Na nau hanga rewa o challenge. Na tūhake pe pare mia o e kabinete aho ko ia. O whakahue ai institutional review pe. Ke o mai halau e whakamau. O mai lau e opinion institutional review ko e whakamau lahi. O ku tai whakalau ai Director of Prosecutor. Pese ngai criteria o kaike lawful hono appoint. Pana hangare wana tō tuki tua. Koe mechanism mea o ko roto ke unu ki ai whao ko ngā ua e whanuani. Ke hanga pe he mawhai o check e mawhai. Ko check and balance ia. Ka ewa e ai ke hange. Ai ki au ke awe for institutional review. Ke tala mai he wha mau pe na e lawful pe na e unlawful. Ai mea na e whai he pange. So he scenario unlawful fe mau ke nau totong whakafoki. Pea fe mau ke remove nau tolu he kwai ke nau hanga o whai mo oni ke nau futicial. Ke nau futicial duty. Ko nau whatongia ke nau malu i paanga e whonua. National interest. Ka e fu ngā ua koni o kunau whai. Tau pehe koe fu punakaki koe tupu me he whaa ki he tolu 5 miliona. Koe ngā ua lahi ak whahe kau ngā ua koe panke pure. Koe harewa e whainga whakapare o ange ke whai manau tolu. Ka pau tapu i ke ange hanau pōnasi hange koe ni taki ni maafi. Koe harewa whainga Kapau te tautari e nau tau ware. Kapau te tautari o unawanga o mai no tau ware. E kono mohoni u kai ke aha me e mamani tupure whonua. Te ita cook the number
pe ko ha fahinga me ai na raki whakamohe ia he tau he wanoa ki moa ko no tokitori i ni ko poina ako ko ha unga ko na ma disclose my S2Y ko me ro ke pehe ko foi me bena na ai he tauni o fu pehe mai tauni o foi bullshit ia that will be that ko foi loi lahi tahaya o tau ia ka pau ko foi me bena na to ai pehe tauni o tupu pehe tauni in 1 year they fa ko na wanga bo vilo e ko hono whakakau en sol. Pe ko hana wo ta mi sini, pe ko na wo kasino, ake siri ni. Ke tupu mai, ke tolu 5 miliona, tau pe, unahana tolu ya to foi ta 1 billion. Tau pe unahanga, move foi 1 billion, o ave ya, o tem depositi hapange ya ta, ke na umawa 3.5% interest. It has to be that huge amount of money. You know, can polo, but you know, kalava yo ma foi tolu 5 miliona ko ni kapau ko foi activities pe o tau. O ko me o kai ko ke wongo o kutonu he ko no inga he kai ke natula pe. So ko me ko te fakapa ki ko fakare ani na fa ye ko wana. Tampilinis kalauni. O uraki pe ai foi mana e kaka go ya a eitu e futoa i to i popua ki lagi go wa ki pen ai ko kuinga o kuna wa inga ata mai lere kakai ha me ko fu pange fra technicare na uma tala ho na poto fra technicare kai na mai fra matala fra technicare mai. Hai ko wana tala mai ko foi tupu re fonu hange ko futoa na kaka kilangi ha ureva ai se ai pate tala mai ko ola na uloto ko to wai a Lord Jesus Christ o a Lord Jesus Christ a Lord severe ma si ko au ko manuki mo ton ke puke mai o me ko ni o tau furi I hold no respect to people like that. He na manuki ata mai lere kakai ba mai fonwa. Ko au ko ke taria au. Ke me pe ta e piveni ke manatu I foki ko ka fa u hatau paanga fo o fa u mai me banke Tonga Reserve Bank. Para pau te na pe na to ke na fa u matau tolu 9 miliona te na la bena tolu no guai la o ia pau ke fai singa ki ke tau no pe patau pa o tau paanga fo o nga fra la he tau paanga te ko ka malava pe me ko fai mo ia na ko me ena na fai na to na anga na to fa o tau paanga fo even if they do that kana mata mai na ma reprint mai paanga e tolu 5 miliona. Hey, we can't get aware. My point, that's my point. We can't get aware. Get out no aware go to my way. Pago men go for tu solo. Ko panke pure, ko na tolo na hanga o fakatalu holo. Ayanga ai fe tafe aki economica. Na hanga monitor ngai interest rate, monitor exchange rate. Monitor a price ngai koloa ke nau tala mai na tol ko nau tupu nau tol ka safa ka ia he high cost o ngai koloa high cost high interest rate mo very we tau silini ai na to fola na fio ve ke mo tala mai o tupu economica ka to la lo very we panga ko te almo te panga wafe tonga o mal banga he valungea u America be ko uinga ke veri we silini a ve ke tupureva ai pangeia ko nga ke institutions o na felala ve ba nga business nga pange ba nga private sector pa va be na tupu afa to ta be na dolu ya how so ko me go uinga go o kai ke na lava o mai e na tau ke o whakamatala I mai ke uhinga lere ke ata mai kakai. Ata kakai ke nau articulate. Pe koe hae whainga
e anga ina fua e wa we ni o pe mai kola to ke na whakalave mai na anga fe ase aisi kilo tahanima o ve riu go ya tolu nima miliona ko hanga kai o tala na ko kai ke tau to fe ave aki paanga na do e pange ta fe ave aki trucks tau to lia pange Diri u trucks ya tu e se fica ave paanga ya ko na wabi si ga yo piveni ko frata ko ne ka take Pasifiki an go na fai I tongana ko du ko fui frata fu na fai forum ko ya fa ofa ngai polokalama pe na tau sio ke ngai mena e hoko I tonga ko lahi me kakai na wa fea tongana ko o sia haki fa matala ko ke mau ko haki fa fio holo ha paanga na tau mau e tongani e tonga me whakataha ko ni tunga whaka ekonomika ko o sihanga ha pankeo o tikrea mai ko fiha na mau miliona na mau e tonga pehe ke ngai business he whakataha ko na tau whai tu ke hanga e whakafofa ngai fu holo ko na whai whakataha mo ngai mala e ko ia no asima ko no hulu mai ko hinga e whi ko ha paanga na e o mai ba mo kau maybe ba tau tunga fa ekonomika pena ki kaunga e tau whataha ko na whai Pasifiki e tau tunga fa ekonomika whakalufua ka tongana e tokoni mahalo to ki luo ange tau tunga fa ekonomika ko tau tole na tau hosi na o mai o kai tai do tong mo tai do tong he ka mele tai do tong ka to me ka to bena tai do tong ayo ko o kwa ye wa mana ke o peko fere fe tute na o mai abre vendiu o abe ke na winu pia tai do tong ko cocktail pe mo kai pe mo ngai show pe ko ye ka ya me e hane tokoni ka u ai ka o mai go je me ko fa more pe we were hosting okay viveni ko tu mahalo ku mahina ta fa ko ya ka ko sai te foka ko na e pe ta patsete da dolia ke karere aku mo bem ai ta patsete ko no moni ko ka fuge me ko na mau ai ke mau ai go ke ko he ka ke o mai mo haki summary report o sipe ai forum pe hange una hanga ke mata I fe vale loi ko hinga go ene afio ke tau taliu I ko no famore ke tu hau ke na mai o famata mai ko o sange foi forum ko ni ko fiha na mau to o famore ki estu ta pepe se foi frata e ko no mo ni ko me go no fo fra o fra ngongo ki ai he na ikai ke ya patset ka ya line item ya he patset ko ndai toktaria tual nga ke ba ke ne tohi mai ai ko e estimate tien ki hono house o frata ke nga ke taula vale va baseline ki ai benchmarking ki ka ya foi line item ya ka ngona e ke ai I fare area ko tali o wa ta po ni ma miliona we pachetia pare mia wa to miliona we pachetia minister tourism pa na kai ke tu ai ko line item ko house forum na feinga holo pe ke na o va be tamai o mai aceleria ta miliona o mai si ai na ngai me alere ayo ko foi fa ma opo ko ya o mahu inga ke o mai ia pure anga o hao ka wi o me fe mau ke tau pe ate ke tau hei kai ke tau flava o fe tuku e fonoani ke hato tu unga lele yang ka pa ko tau atu ngai ni ko o sipe tau foi me ko pa tau fanga lo ke tau au tau la fe me fo ko ni una wa na to ke piti ke sipoti ai una fokasio pe me ke fakamore hala ke na ko ngai ko sio ko lau mali e wi na tolu fainga me abe ke spende silin kai ke na fakau na to ke interest ka kai
koe hae se la vei o hou se sipoti. Ke ngai whare koni o kuri aki holo I no muka ko o atata mo ngai whitua. Te ke langa. E so o kulahi mea ia. Lahi mea ia ke hou kau whaitutuni a kauntapo. Mea pe whake taha, neongo hange ko lau, neongo koe ki ai ha patseti he umea koe niko speni pe. Koe koloa pe veni ku mau tau fu whare spoti, mo tau fu mala spoti ke ala te... Koe foi mea ia e maari mahako koe hoko e foi mea pe. Koe foi whare spoti whakoni ne laga koi tonga hai. O ke kakato ia kana na hufi na utora aia ai ko toki sio ai mahalo ko taimo te kakato te hufto o si to masi lange mai quando ga foi mia pen mandona na hana to hufi ai foi konga component ke fai e forum. Na ke langa e tau mua ke forum muna na tok tai veti mai pe ai foi langa ke feka in ke forum. Ka to e ngai me kong ai o foi e complex sport complex ko ni ke ai ko kwango fakau te ke langa swimming pool mo ngai mele. Ai ko kwango fakau ma ko te osko ya te hufto. E hufi pe foi konga ko taha. Me vai vai pega ufi sì è che mi se le guarda timi polo pivendi ala fu tau timi ko tala o va inga ai pa hufi fi fa ko ya ko ai ko me pa ko me taha o tau o fa fia ma mo tau ngai fu me le ko na mai ta totongi ngai fu pachero ko ko ngai fu ha ga ngai Toyota ko na papi e ma to ko fu me le fiha na utala ka utaki ma mo ta fu umelele fo obe gitongana ga ko to ben be na don ke ba te umelele ke mo takta ka e ka fare ko me ko nei ku ki ai e ka mo ka ta fia he wa ga umelele ke na ngawe aki o la ke pisia la ngai umelele be pure aga ai ai piveti ko se porque da taimi o se da taimi au te ha isi u ke loto ke taki fa o sikai ka to ki hoko atu he we ka ha usa pe ko na ule le fare area ko na te tau ki fanongo pe ko mo ula mo me ko na ku le mai ka ko ha me ke loto ke taki fa o sikai ka to ki hoko te we ka ha I kai sol o fe po ke pe fa mari ko ni ke u fa malot ki he ka po me America kono moni lahi au pito ngai tokoni mo au solo o fua mo ki matalau tohi ko ai tokon ke mai he ki folau o ko hua ke foki he kauno perea ne o tani ko ku taingo na ui Amerika i ko me pena ha ku fo ko ke ha ta fulu i moto no hanga mai foko hai me ko ta fulu ko ta o ta fulu o matunga me ko ni ka pau pe ai ki ai whakalau noa mai ai kakai ki au ko to hu mai pe ni foi tau pe ne ta se ki mo tolu tai mo folau ai ki mure na ko hoia ko whakalau noa pe ko me ko talatu tu ko mo fa ai pe me mo tu ko ki kakai e ko kakai lau pis eiki e una lau noa aki au na kautaki e pa ko na kata fo ke ko ai ko talu o enjoy foi dimension go ya ka mo ke o mai pe o ka ke mo mai ya ke tau finga ke pure ile fo noa ai fu ka kata be me ka ko no moni ko me na no fo o sio ki ai e sio go ke kakai fe ho tau kakai ka nau whakahiki ki ho tau kautaki ka ho ki ai ko foi TNA ia ko sio e whainga taa
ke tau ngau ai ke tau peheke ke liliu ai mahu inga sio oku whakatara noa mai rewa tai mention ko ia ki mahu inga ke tau hanga whakakaukau ke institutionalize ai monarchy monobility mo tau whare area ke lava o ta ilo hono function hono role kai oa ai ke o atu foi role ko o override ia foi mea ko kai tau lava turi ke pure ile rei leaving no one behind ko tui ko ho ki moi kakai ko kakai tonga pe o i kai ko matakari ke he ke tahange utama tau fehi agi he ki au ke e soko na ane afi sol na o mai benchmarking recommendations me he Commonwealth parliamentary associations ki whare rei oi whaunga whare area ngahi principal whakatemo ka alat ke pure ile rei whanua so ko ngahi me na whae whakatala noa ko ane afi aia ko sio ke streamline foi process ko ia fe mau ke tau hanga o whakamahino ke hau e ki pe mo ene afio o pa ko na mo ni sol ko reporti ko ke mau inga ke o ka whafunga lau e reporti o ngā ue nei whai ki mua. I reporti ko o CEC. Ai koe nei nau whai e liriu nei sea Cotton Wati. Steve Hen halapua mo kautama ko iaha no whatu mai e liriu. Koe hanga nau whaka tala noa koe tui koe hou e kipe mo i kere. Nai I neni masi kakai nei nau koe pesete mimi pesete hiwa walu koe kau ateni he u whakataha. E nau roto ke maintain e umea ko ia. E hanga whewhe ke maintain e mea ko ia ka tau mai o teke ke pehe mo pehe. Aia koe kuango e kusio he ku wausia koe ki wholau. Mo kusio mai ke whaunga whare area. Ka pau he ikai ke hanga he hou e ki o tari ngai whotutu me whakaukau kuanga o atu. E te tau toi whaingata ia. He ko hono mua ni fai pe kau politiki he teke no ai no ono excited ka kai ke pehe mo pehe ka koe ke whahinga pinpoint ni ai outcome ke pinpoint ni koe tau whai mea koe ni ke pure irere ka koe anga koe sio koe ke teke ngai teke koe ke te moka ala ka kato tokua o ku teke ia ke unga ke o mai mawhai ia ke upure ia tau ke e mautore kakai hala au pite kau mahu inga au pit kana ku fa no fo refleki exio ke kakai me na hoi ai mo ho ha na o mai gau e nau nei o mai be ho ku family mahu inga ko ke tokanga ke waha tokanga mawahe ke expectation e kakai ko au foko respect whainga whakaukau ako. Ke au ia ko sio bea ka mea o tuhala ko lo tau ke hanga o teke. Ke sio bea ka hako mea hai huinga ni tuai. Ai unau nofo manawasi mai ke ki au he ilo. O mahino pe ka te au expectation e kakai mahino pe ka e nau hohoi ke pure ile re whanua. Koe whaunga mo e wheitu mo e halafononga ke asiwe umea koe au ke u lava uia o makupusi. O kou tuange pe au ke he whoi vei teka o e taimi ke ne toki tala mai pe u ton pe u hala. Mea pe kou iloi ka pau waha mea tu hala pau ke wanga hange pe kon koe mea kon koko he whanuan. He kono bottom line e solo ko ke ulo tau ke more no ai au taimi o ko ilo au ia misi au ia he ko ata mo whanau o ko ilo ia sometimes now blame o ko ikai ke tokanga nau tolo he anga e nau whakaukau me anga be nau au sia ka ko ono mo ni o ko hanga o hake national interest
o maalunga ngeia I he ki skopi pe ko haaku family ui fa hopi moi amanaki o ka fio mala panga iku whakakaukau he kai ke o fa mandu ta fa programa o fa pe masi pe ka me ai ko ta unga we ngata pe mama wango fa o ia e foi timing sin ko uhinga ia o ia o exise ngai tau kave mo ngai I fei lau o ko hame au ele yami ki he artist service to artist ka ko e whakata ko wha malo ki he kau popo I Amerika na nau tokanga mai ke motuan he hoko e nau tokanga mai hangepe hafu go alu whakau whakakau hok family o ko uri e kina ki nau tolu ko ui ko interest e kakai but in the hindsight of it o kunehanga e a whakatoko lahi hok family ko wala ki sore iki o si ai be kai mau maheni mau toria so kai filo na mai po piki au lia ke be nga o ha of auri holo ma o ngai me ko na fema ala ki Seattle me ta tau ki Arizona me ta tau pena ko ngo I be ai ai mafana mo mau nga ia mai no to fa tongia fai he mo wa wa dai fai ma rio ni ko e ko malo ka kina kai yo lawi no e ko foi boni me ai ni solo ko tui mau pe ai ko palo me si pe ya wo so mai fola ka ka fai ha me lele o e pule lele pe ko o tu lele lele e telefone fokia o te mate au he mo wini kai ku ki mo itangata o fa to la hipe o te mo fai to e se a ngaki pe mo fe popo aki pe go fa malola malo pito event o fa malo at he lava ta polkalama a honi o ilo pe ku lahi ngai patongia ku ke hanga tu ke ai ki hoko te whare area. Kata toki wakai pēta whainga maari he osiko mo whare maa koe te tato lere peka pau mo lere hui kau. Ta toki lere whalaite peko ngā ka rewa ke osi mau mo whare area pēta toki lere pe he whalaite he wike kau. Kaku opat ke tiko ta mo e ngā ue whaitongana. Malo sol. Taka pau e pake ki I whinga pe hao ki taim ke mui atu e whare area ke makatunga e te apolokalama he whalaite. Koia. O mahino ka te ulahi o mea te moua. O ulahi mo ngai complicated issue lao. O mea koe no mau whikuki a hanga koe mea panke pa me. Ko ngā ke toki whamaapo mai pe ngai issue koe ke ta toki. Ere pa. Kai o whaisolo. Ia, o whata. Whamalo atu e kainga I he lava koe ke mo po I mai tau proklama I ahon. Whamalo la het ke te mo tolu. Ka takpe he whaki moto ate ma interneti. Ko tu ke tahe ngahi mea ke tau lava pure ki ai. Ka ku ke mo tolu koe ka pana aha o whihui. Ka taki naga ke aha lava ia ke u excess ke. E koe ke lepo ha mea hoko ke sistemi. Ko toki whoki mai ni ki Nusilani ke hoko te tau proklama. Na koe ke malawa ke upu sio atu au ke homo whihui ke uilo pe kua o whihui pe kai. Ka te toki go through ngai whihui ke ngana lava ke ngawe aki ihui ke kahau. Whamalo whao si whao tue ke tau kau sponsor. Tau whito ki South Pacific Loans. Whamalo la heti ka tiki mo tolu. Stalik tupo pe mo e kau ngawe koe South Pacific Loans. Iha o mo tokoni ko toa pe o ku whai ki he Ripon Media. Lava ke tau whinga aki tau tolu. Ko tau situ o ki ai. Whakamalo ata ka tiki mo tolu. Ki mo tolu koe aku ke whia mau no I Okalani Nusila. Koe kau taha South Pacific Loans, Stalik Tupo, o ku tuu ia I he whika ua I he Cavendish Drive I Manukau City.
te ke lava fitu utaki ai no valu ngeau, valu, hiva valu, iha whahinga whia maupaanga pe, te ke lava o mau atu ia, pe me kautaha ko ia a Starik Tupou, ai a oktuu i Manukau. Koe, ongongo fuke taha, koe, ke o atu ia ke tiki mau tolu ko toa pe, o ku mau, nā mau tatari koe ke tau wharekosi ulu i loto nuku alofa, o si lere fuke tau wharekosi ulu i loto nuku alofa. Ai o tu he fika hiva, ta whaaki pe page fashion i loto nuku alofa, tu he fika hiva, o e nuku alofa, i he whatawhehi road i nuku alofa, ko telefoni pe na ua fitu, tolu ni mao no, pe valu fitu valu ni matolu. O si mau, ai mea kotoa pe i loto, teke lava o lava ki ai, loto ngā lere pe tau ngā ue dai nimi, ka kuke awhi atu i nuku alofa, hanga ko ia, opposite ke tau mo pe au building, ai ko ku ai ko office attention ya le office uhila, manga wha pe ko na ki marketi, ta wha ke page fashion. Te ke lama awhi atu he tau whare kosi ulu, kosi ha ulu ke wha ko e toto atu ia. Awhi atu i he tau kau ngā ue ku nau iai pe, nau tatari mai ke te koe, he whainga taimi pe, ku nau lere pe me he taimi hoko e hiwa pongpongi, tataha i pe ki he whiaf pouri, te ke lava o awhi atu e kinau tolu, a ahi atu, pa ke tokoni atu ka kinau tolu, i hono whahoko koe tau whare kosi ulu, i loto nuku alfa, o si mau e mea kotoa pe, a uki hao inu, pe ko hao whakamoko i loto, tangoto moko i ai, tari ai ke kosi ho ulu, pe a ki he tau wharikoloa wala, Page Fashion Store, i he whika ta tau pe, hiva o he whatawhehi road i nuku alfa, awhi atu ai, ke ngai uta fo ogu na o atu ki ai, lava ke tokoni atu ki he tau wongo whare koe ni ua i nuku alofa, e tau whare koloa wala, pepe he whoki ke tau whare kosi ulu, te ke lava awhi atu ai, i hawhainga maari e, tokoni atu ki tiki nau tolu, pe ko tau waa whoki tau whare kosi ulu, tu ia i pika tahiwa bi, o i Moinui Avenue i Orewa, te ke lava o awhi atu moi ai, ka pa uke awhi atu he East Coast, ki a tahalo Antoni, te ke lava o talanoa ke te ia, i hawhia mau koe, ngongo lere nia pe me he Kunani Center, ai ko Kunani Center fokutu i loto hawe loto, na kula watu ki ai i he kui tonga, o whatau ki whamolu ai, whamolu Queen, pena i hanga he pure ai, resa o ne hanga, re pasi o ne hanga o mai ai whama maa pito, price. Whama maa e ke sken he ni, pe ospe te hanga ia o mai whamolu fo o ka tuku e whamolu sken he ni. Ke te lava ko mao e ngahi, wha maa ko ia wheitu, ka ko lava tu pe ki a Leipas, pe mani kau ngā ue i he Kunani Center. I loto Brisbane, o whātau adoa e Leipas i ai kawatonga, wha hinga lahi pe, tene lava ia o atu ke te koe ke ngā ue aki. Ko tau kautaha ko ia siwi moana Freight Services, a whereti, no wataha, no, hiwa tolu no, te ke lava ki ai i te au hiwa walu o Tennessee Avenue i Mangere. Whaheka hao tai, whakatau hao mea kai aisi koe agune o mai me tonga, whaheka mai hao ta me tonga, mea kai aisi. Lava kotoa pe whereti o whahoko ia, te au hiwa walu o Tennessee Avenue i loto Mangere i a whereti tene lava o tokoni ke te koe. Noa uataha, noa ono, hiwa tolu, ono ki a whereti. Lavu. Pe mi he siu i moana Freight Services i loto Mangere. Ko e Royalty Livestream, Royalty Inc. ta hiwa walwha, pe moe akape, Royalty Headstone, ai a ko ngahi business ia tolu whalere e tesi, pe me Brisbane, Australia. Kau ke whia mau livestream, whia mau taha whalani ki ha putu, pe whia mau hoa maka whamanatu ki he putu, ki he mala e, te ke lava mau kotoa atuia, pe me kautaha koe ni Flontesi, ai o ku tui i Brisbane, pe ka pau ko hao live stream i sene, pe ka whainga whetu upe, o ku osi ai waa ki ai, te na lava whakahokoe, ka ke whetu utaki pe ka tesi i he noa wha, ua noa hiwa, whitu wha nima whantaha. Noa wha, ua noa hiwa, whitu wha nima whantaha, lava tesi ke tokoni atu ke te koe i hao whahinga whia maupe. Ka tau kautaha langa whare ko ia guigo LC16 Construction Limited, aia koe kautaha koe ni a Bise Mafi, te ke lava o whitu taki ai noa ua taha, noa ua wha, ua noa ono nima taha. Pia hinga whare peke langa,
inu silani langa fo o langa hafainga hape hafainga fie mau ki he langa lava ko toa ia e kau taha ko ni LC16 vise mafi ke toko ni atu ki te koe koe nau tiki te na mau pe inu silani he tau e uanga fultupu ko osi pia koe nau laisen pe inu silani langa inu silani hafainga fie mau pe o kulava ke tali e he ke nau tolu nau sivi koe langa ke nau ai kau taha ko ni ke ni whakahau koe langa koe a mau. Koe ngata e tau polokalama ke au ni, mo mea ka tau toki whelongo aki i taimi ka hoko mai.